Kebelah cuma ni perlu pergi baca page Kristen ya kena channel mau benar. Tapi perlu berantang orang BHP ya kena notice kuai dok ha ke badai apa Lau Jeli West Kazil District. Tapi kena kaji aku kuai dok ha Lau Jeli kena ke Arfatrik dan Mandriu Arjar Fulai. Pada sengap bangan puli ya kena notice kuai ke ba kinok punya jilapa hanga ban petip cepi ki perlu rawan kena ba pintip ya kena komsion kuai dok ha ke best ba apa non jeli ha ke ba kalak ke dan sau teli kilak ke ban kompiu arlak. Pada gabar balai masalah pinjau cilak. Tengah sabru ang ni bagi competition kita nusan post 5 ajar tingkah. Tapi kalau kau biang manam ta jompi ban lech sak ni competition kuai dok ha. Tingin ya sengap no menta ya kene kejing benar dan kejing mentip ban ni notis kuai bangan sap mentip cepi sengap ha. Kaji aku kuai dok ha balapan ya da iba kenjai thong ni di thong ni ba W marngar ka saka ke di Lau Jeli dan ti nanong ten syamo korwat. Kadon tang kowe kepung ke bahe bat kalau ke itnat ba hadu kata-kata kene kepung apo Lau Jeli. Ngam sampai EP video sampai hadin. Te katarik kan dia ke arp sau tarik benai Mandriu Arjar Fulai. Mat ke post nang kuai kelong kenai game step adu arsteng dan mid. Te endi tiket lupan adu ka arp Fulai tarik benai besa benai Mandriu Arjar Fulai or RJ dan mid. Te ki price kelong kumne kabani kong pinjo arlak ka ar pinjo silak ka balai pinjo silak ka basau ru silak. Kabasan lai pojar ka Mandriu pojar. Kaba nyau sanajar, kaba pra sanajar, kaba kendai sanajar, kaba cipo sanajar. Bat kabairung galong, cie jar tingka cirung yang wekwai. Bat kadon dua competition prize hadu san pau teli mar ar hajar tingka. Kamu hadu san pau teli mar hajar tingka. Galong kaba biang manam tajong pi, kamar kabairung galong cie jar andri lada piyok tang kini competition prize ru layo ar hajar hadu san pau teli. Jahat kata kasi kadon dua galok kidro da kamaruti papinyo marti barim baningkong. Tebaar pinjau dak pisah ar pojar, kabalai dak pisah pojar. Markador tinggal kelong chip pasan post tiket, kada pisah tiket pinjau ar spa tingkang. Ejtin baladap ki price kiloan kimla ban, pen klumar lane pentut ya kerja kop kuai dok ha, kan dia bej keman. Nalor ki dok hari mentek thomai so quintal haka kasantrik nai Mandriu Arjar Fulai porman stem. En chim tahu ya bro ita dok ha lai dok asilwakap. Om syaban sajing bam kat bom padi ke por kuai. Andon ru kinong diwi di kenyang ha kata gesi. Te la tapi ko apan tip kapne so pa pun kini kinombar kendai lain riu lai nyau san lai pra la ni pra lai nyau ar nyau san nyau not lai. At ini gue balabu ah kene notis. Te parlok bola subhasa lech kene komsion kwai dok ka kapung kolong pabiang panam ta chongpi hapo afdeng kapung menta la chnas itnat ba bat pila ru ban chong bat kene kapung menta kala kelut ba la da piwan ban kwai bat kolong ba best banam ta chongpi bat yang is kembru bat pin seyo ya kene kalak hakaba kidan tu saut li te sawan kene kesni badai ar fadrik lane ar Fulai trik wan chwa iknang bat video cakap biang te sawan men simenta kene ka yakop kwai dok ka ba he ba po Lau Jeli nong Stone West Kazil District ditang kene kebelah shibun ngisi kedua ha kata